Thank you so much, Francis Kacuru Sipajero. Lapen India Constitution Hansi itu kikroilo. So India Constitution teng pensipini labang. So Istanbul itu kitulong lo. Lapen I believe in sixth schedule. I respect sixth schedule. Sixth schedule arona teng pensil itu pinirani. Elected MP da manlong lo. Elected MLA ba itu manlong lo. So the main topic that we are discussing is BGR. That is my point to this end is to conduct BGR eviction. I have full hope of Karbi Anglong Autonomous Council. Karbi Anglong Autonomous Council is the sole authority to conduct the eviction. I don't even trust the high level committee. I don't even trust all the organizations, including my party at the time. See that? Now at present, Karbi Anglong Autonomous Council is the sole authority. They have to conduct eviction. Cholo. Biswajuti, out of the bill pending masih ada. Hello, out itu discuss kali lo alam itu ta nanti tentang lapene out of itu discuss kali lapene lonely aja kon awe ini tu molong pakai AFCC Andulon 1995 agreement ke cetak 1 April on land alienation to take it. Laso apa sih militum non 2019 si labangso appeal da bothai lo governor longpen da state government along si nonanda 2019 pe. Lasi ilitum lakadok we longle phelang halo ilitum kecerai nai pulo dante ilitum non 125th Amendment labangso 10 Autonomous Council upon notice on yakong kipigya long ladata isibet dolo de ilitum longle phelang ayakong anda longle Cholo sir, lada isibet dona itu out of the city nanti lo MP Saralam sendiri ada kok. kami Kadang itu the point. Longle alam dalam di pulau, len aja kong litum long awe pulau, len aja kong awe pulau alang li. Land and Revenue EM do bom out, long le pata 5 lakh something applicant clear in them. Point number 1. Okay. Sing Teron. Non MLA lo Sing Teron ke hai. Alang le hot lage land pata da so itu dia yang kata ke hai ala so topik ta hok ke sing Dia kan CM has stated in front of me. Ake hai pe In the panel discussion. More than 5 lakh applicant of the landowner. lasi po pelang Ake hai dikroman se Ake hai dikroman se lasi itu ke pini Inuel pota liati pota pipot lo pinangko itu pipot si lung endi kame pota ability itu dalam lo celang nangko land entry lahai lam ta mesti discuss sudah ke lagi kalau cholo kita land and revenue aku tak jong se kaprek le tuma topik panel itu discuss to tang sudah me nong ba le tum jasmet PGR along le amu panel itu main topik kita mau babam ke PGR along le nong hala start ke phangchua phang order alulong lo kapita report si eviction se dat papu ta so topik pen sini tu nadapat peptela asap tu pen alang ni pen alang ni cepat lang lo sudah me alang ni pen kon kajulu jalan dari bangku sipul masih dari para korpik lo cek pen Karena jadi kan kita lo mini desi. Nang li bang eviction lampak lo masih men dan right tapi ulang nang jok jok. Masih tadi ni sahaja thangso kias lo mini sih kan yang tum dah lo. Lada sahaja thangso sarkulo kias lo cetan lo kias haidan lo hamren kurung cetan lo kias haidan lo uthot dak sekretariat lo kias bang sulo dak ta haidan lo mat kalau tu bang hai kurung kias bicok lo. Orang mana tu khabar tu. Tapi hara dak pen high court order kipi ke lain lo Karbi Anglong Autonomous Council atasi appellate authority piatu. Upi ma council ka decide si non ke council claim ne ke dili hin juni bilo. Dake batai isi hearing long alang le tum kan ache tere ki apor pinon jud komon dili hin juni rajir ding ong lo case potang. Dili hin juni rilo. Tasi non ke pier lo claim po la close apor ta bom lo mati dasi amo tangat na do puer lo apor sot lo cholo 90 days pugadi ini ta on record 90 days in kom bodile to no 34 days ka lo non 56 days to land
Report dia berani drop dolar. Affiliate authority ke Karbi Anglong Autonomous Council pasti kipilo la solam di dilit sampai kelar job la solam ke di mogo nunggu social media benar-benar tinggal dong di pakai kan body konto. Jodoh loh. Non labang sok putat lapunan audience sama tupen pusi bubo rada tupen jongsi umat net ka tukang tung ning duk lutak te por bi ponek lo hala pusi ke tek sari ke cilung ning ceng jong pong lagi kan lapun pamping kan hala dan ka bidang papang itu na kamera pa hala punat Kumapang po pansi ka tuwi jipa jong ikan mo lapen net topik aku kan Pardon, ini mana sini nanti? Ini ke publik, betul kan seperti itu. Sama ini nanti kami ambil nolak kehar, ini dong di kipong, yang dia kehar, kan? Tapi di sini nggak cerong, karena itu Garbeng Autonomous Council long, ketek kiri, long lehem kotum bangke akan itu long, akhirnya MP tiso sar, tapi adun tu bangke akan ni. Pengangsa.